selokhu kuphumela i-album kaKhuzani ena 21 songs, 21 tracks. Abantu abasayikhulumi indaba yama-list, monthly listeners. Njengoba ngangishilo nasekuqaleni ukuthi it's not about ama-monthly listeners, it's about uKhuzani, ukuhlekisa ngaye, ukubukisa ngaye kubantu ukuthi bukani ukuthi simtrack kanjani uKhuzani, nina nimlandelayo, bukani ukuthi iqhawe lenu. Njengamanje uKhuzani usukile laphana, ayisekho-ke i-list le eyimbeka ko-30, kodwa sikho-ke lapho. Iy'ngoma lezi ey'threndayo kuma-popular song, njengoba niy'bona-ke ziningi kangaka, ziwu-3 ngapha izo zodwa-ke lapha-ke iy'ngoma ngathi ziwu-6, shuthi ziwu-80-ke iy'ngoma ezikuma-popular songs. Sibonga kakhulu uKhuzani ukuthi abantu bayawudlala umculo wakhe, bayawuphusha, beqhubeka abantu-ke bengakhathali endleleni. Ave kubuhlungu ukubuka umculo, i-album ibe yinhle, abantu bese bayadikibala endleleni ungabusazi ukuthi yini, bengasakhethi-ke noma-ke ingoma ethize-ke bazohamba nayo. Kodwa-ke asikho-ke lapho, indaba sila, inhlanhla iza nebhadi now Khuzani's biggest first week debut on Spotify with only 3 days of its release, surpassing Angidlala Nengane. Inhlanhla iza nebhadi sekumsebenzi omkhulu kaKhuzani nge-first week ukuthi ilanga odlale ngalo kube nama-streams amaningi. Lokhu kwenze nje nge-3 days ama-streams awu 2,277 wama-streams on 3 days, ephula irekhodi alenza nge-7 days Angidlala Nengane lalithi 2,216 wama-streams. Siphinde futhi sibuye lapho ukuthi inhlanhla iza nebhadi by uKhuzani ngosuku lwesithathu-ke ama-streams asewonke abaliwe awu 554,070 ngaphezulu. Usuku lwesithathu-ke lolo uKhuzani akwazile ukuthi ahlanganise lezo namba-ke lezo, ya bastrimile futhi abantu-ke. Asazi-ke abantu-ke noma umfutho bazoqhubeka yini umfutho lokhu bengene ngawo kuze kube namhlanje, kodwa nge-first day beza kakhulu, second day baphinde basebenza, third day nakhona basebenzile. Asazi ukuthi ku-day number 4 kuzoba kanjani. If beqhubeka-ke kahle-ke futhi-ke izoyibeka ethubeni-ke i-album kaKhuba laphana ku-Spotify ukuthi na ibalwe namanye ama-album enze kahle kakhulu nge-first week. So ulokhu eqhubekile-ke uKhuzani-ke nemilando-ke le siyinto ukuthi i-TV esilokhu siyiveza, singayifihli, singayixubi, ingaxutshwe nasalukazi, axutshwe namqhiliba. Bakithi wakusho noKhuzani, right. Laphana-ke ku-Spotify-ke izinto zihamba kahle kakhulu, sithembe ukuthi izinga lizophinde liqhubeke kakhulu. Ayikho-ke ingoma e-less than 100,000 kulezi ezikuma-popular songs. Nama-monthly listeners aya-improve-a bakithi, ikhulumisile indaba yama-monthly listeners, ibacasulile abantu abaningi ngampela. Kodwa-ke impilo-ke injalo-ke, angeke sithini, abantu bayayikhulumela ngendlela abakhuluma ngayo. Right, ividiyo sizoyibamba la, kuningi esizokuveza-ke kule channel, especially-ke umsebenzi wabaculi njengoba sebekhipha kakhulu kula malanga. Sizophinda-ke sibuye-ke sizonibikela ngolunye udaba. Nisale kahle.